bibaye abantu bazageza he guhera mu rungabanga? Amen. Zamura icyubahiro cy'Imana, zamura icyubahiro cy'Imana. Ngo yamaze kunanirwa yabanye ibimwongerera imbaraga hehe? Mu rugendo. Amaze kunanirwa yabanye ibimwongerera imbaraga mu rugendo, akomeza urugendo rujya i Siyoni. Komera Imana yacu amashyi menshi. Ndashaka umusomyi mwiza 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 mwiza, tugendane neza kugira ngo iri jambo, hari ubwo mba numva ijambo mbese kereka hari ngiye mbaga nk'umuntu nkarimushyira nko mu maraso kugira ngo aryumve neza. Zamura icyubahiro cy'Imana. Mana yacu yamamare. Abantu bazageza he kuba mu rungabangabo? Abantu bazageza he kwitotombera Imana? Abantu bazageza he kuvuga ko Imana idashoboye? Abantu bazageza he? Birakwiriye ko uyu munsi Imana y'ukuri imenyekana. Imana yavuganye nawe imenyekana. Imana yaguhamagaye imenyekana. Imana yaguhagurukije imenyekana. Tuyizamurira icyubahiro iyo Mana. Oh, haleluya, haleluya. Musomyi mwiza yahageze ko mbona nta musomyi uri kubuja, bimeze bite? Abami ba mbere twihuse, abami ba mbere igice cya 18 umurongo wa 28. Asa kumva bimugeza ahantu Eliya yari amaze kumva atagishaka no kubyumva, kandi bamwe abantu bari bayobejwe. Eliya yari abafitiye urukundo. Kumana we mwavuze ngo amina. Yari abafitiye ishyaka, yari abafitiye urukundo, akabona baheze hehe? Mu rungabangabo. Ngo nk'uko bari babimenyereye aba bahanuzi ba Bali. Zamura icyubahiro cy'Imana. Ngo barongera biterera hejuru, barongera bitera hejuru, barikatagura. Imana ishimwe. Eliya yamaze kubona birambiranye, navuga ati yemwe nimuze bahanuzi ba Bali, uduhumbi n'uduhumbi, tuvuge ngo amen. Nimuze. Barangije baraza, arababwira ati mureke dukora iki kintu. Yemwe bantu muheze mu rungabangabano, yemwe bantu muheze ahantu, mureke dukora iki kintu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mureke dushyiraho igicaniro, dutambe igitambo, ntimucanemo umuriro. Imusenga Imana, nanjye ndasenga Imana. Mwirinde ntimucanemo umuriro, musenge Imana. Imana iri bumanure umuriro igatwika igitambo. Iyo araba ariyo Mana. Imana iri bumanure umuriro uvuye mu gihugu cyo mu ijuru, uvuye mu gihugu cyo mu ijuru. Iyo Mana niyo twese turi bwubararire, iyo Mana twese niyo turi busenge. Ngo maze arababwira ngo rero yego byati rero nimwumve, mwebwe mubanze, nge nta bwoba afite. Bwira mugenzi wawe ngo niba uri umunyabwoba nta juru uzabona. Arababwira ngo mwebwe nimubanze mushaka imfizi yanyu, muyizane muyishyira ku gicaniro, mukora ibyo mushaka. Amaze muhamagare, amaze musenge, muhamagare Imana y'abana yanyu. Njyewe ndi bubikora nyuma, njyewe ndi bubikora nyuma, ngenda bikora nyuma yanyu, ngenda
ngo maze barakotora. Buretse gato barakotora, barahamagara barikebagura, baripaka ahantu hose, barakeba vuga ngo barakeba ahantu hose. Yamana yabo ngo nta nubwo yigeze ikoma, ntabwo no gukoma yigeze ikoma. Baza mugenzi wawe gusenga Imana ikoma cyangwa usenga Imana idakoma. Baza mubaze ngo mbese usenga Imana ivuga cyangwa usenga Imana y'ikiragi. Bimubaze nibivuga atari haleluya cyane. Iyi Mana ngo arabashinyagurira. Agira gute? Arabashinyagurira. Aravuga ati muhamagare cyane. Menya hari yatendereye, menya hari yazindutse, menya hari ifite utuntu ihugiyemo. Nimukomeze mukotsore cyane, muyihamagare cyane. Ngo maze barakotsora koko, ngo maze baravuga ngo Mana we, barikebagura, amaraso arava, ibintu biratinda, ibintu biranga. Eliya yihagarariye hariya ameze. Bwira mugenzi ngo ntukagire ubwoba. Ntukagire iki? Ubwoba. Ntukagire ubwoba. Ingabo ku rugamba ntabwo zijya zigira ubwoba. Imana ishimwe. Wajya ntabwo zigira ubwoba. Ntabwo zigira ubwoba. Yesemene takiya. Ingabo yagize ubwoba ku rugamba irapfa. Ntabwo itaha irapfa. Yesemene taki. Ingabo iri ku rugamba ikagira ubwoba. Ikumva hari umwuka w'ubwoba uyijeho. Ntabwo itaha. Igira hino diako, igira hino memushwa. Ntabwo bigitashye. Ntabwo bikigize gute? Ntabwo bigitashye. Igwayo. Eliya ntiyagira ubwoba ngo avuge ngo umva. Nibabanza bari buntwara umugisha cyangwa baraza kuvuga yumve. Aravuga ati mwe mubanze. Njye nizeye Imana ishobora byose. Njye nizeye Imana yampamagaye. Njye nizeye Imana yavuganye nanjye. Njye nizeye Imana senga. Libone takide bene sayi. Nababwiye ngo umukristo agirwa n'ibintu bibiri. Kwizera ijambo ryayo. Kwizera gukizwa no kwizera. Agakiza gafatika. Agakiza kumwimerere no kwizera. Iyo wizeye urategeka bikemera. Iyo wizeye urategeka ntabwo ugihendahenda. Azene boneta ahubwo urategeka. Iyo wizeye urategeka. Iyo wizeye urategeka. Komeza. Akabwira abantu bose ati nimunyegeje. Bose baramwegera asanga igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Ubundi iyi Mana jya uyivuga public. Yego ninakugirira neza bivuge. Imana ishimwe. Dufite ahantu yadukuye hari hakomeye habi cyane. Imana ishimwe. Jya uvuga imirimo y'Imana ishobora byose. Haleluya. Eliya ntabwo yakoraga mu bwihisho. Arababwira ngo munyegere. Hari igihe cya saa 9. Amen. Arababwira ngo ni munyegere. 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 Maze nabo baramwegera.
igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasibye, igicaniro cy'Imana ntabwo cyari kikigaragara, cyari cyarasibye kubera ibicaniro bya Bali, ibigirwamana nibyo byari bifite imbaraga. Ariko birakwiriye ko hari umuhanuzi w'ukuri ugera ku gicaniro cyasibye akavuga Imana y'ukuri yariyo, arangije ngo aragisibura, aragisibura, arasibura, 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 arasibura igicaniro cy'Uwiteka, aragisibura. Amaze kugisibura, ayiwe domene shayini, arangije ngo aragenda areba imfizi, ngo afata amabuye 12 angana n'umuryango wa Yakobo. Bwana sifiwe. Amabuye 10 nangahe? Amabuye 10 nangahe? 10. Ngo arangije ayashyira kuri cya gicaniro, ngo angana n'umuryango wande yewe wa Yakobo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Aragenda azengurutse ya mabuye disi we. Imana ishimwe. Nujya ukorera Imana jya wirinda gutandukira, nujya uba umukozi w'Imana ujya wirinda gutandukira. Domene taki domene saini lawa ene bonesi domene saini. Ujya ukora iki ijambo rivuga, ntukajya kure y'ijambo, cyangwa ngo ujye imbere cyangwa ngo ujye inyuma, jya mu ijambo nyirizina. Mu ijambo, mu ijambo. Azana imfizi ye ayishyira ku gicaniro, yamaze gusibura, yamaze gutunganya. Ariko bwira mugenzi ngo ntukajya usenga mu kavuyo ati, ntukajya usenga mu kavuyo, ujye usoma ijambo ry'Imana rikuyobora. Zamura icyubahiro cy'Imana. Arangije ngo arababwira ngo bazane indengo z'amazi. Amen. Indengo z'amazi bazizane ngo musukemo, ngo arabatuma bwa mbere, barazana ngo barasuka. Ayiwe Imana ishimwe. Fata iki kintu ari urubindi runini cyane, yego, barasuka hahandi mu ruhavu, barasuka, barasuka, barasuka amazi. Bati abona ni make, muzana yandi, muzana ndi, nayo barazana, barasuka, barasuka. Uwo ni umuhanuzi Eliya. Barasuka, barongera barasuka, barongera barasuka. Abona ntago ahagije, arabwira ngo muzanira yandi, barongera barasuka, barongera. Amazi arashwekera no hejuru. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ariko mwana we murahari cyangwa ntimuhari? Imana ni Imana y'amahoro. Mana we mana, uri Imana y'amahoro. Mana, mana, uri Imana y'amahoro. Mana we mana we, uri Imana y'amahoro. Mana, mana, uri Imana y'amahoro. Mana yanjye we, uri Imana y'amahoro. Haleluya we, uri Imana y'amahoro. Ayiwe uri Imana y'amahoro.
bari bari kureba. Bwira mugenzi wawe ngo Imana nijya kugutabara, babandi bose bagufasheho ijambo bazaba bahari bari kubireba. Imana izahindura amagambo bose bahari. Bose bazaba bahari, bose babireba. Abafashe iya mbere mu kuvuga bose bazaba babireba, bamenye ko Imana wasenze ari Imana nyamana, bamenye ko yaguhamagaye ari Imana nyamana. Birirwa bakubarira iminsi ngo ntaho uzagera, birirwa bagutega iminsi ngo ntacyo uzamana, birirwa bagutega iminsi ngo ntabwo uzakomeza, ariko uzakomeza mu izina. Utasonga mbele, utasonga mbele, utasonga mbele, utasonga mbele, utasonga mbele, utasonga mbele. Kama ni Mungu anaongea na wewe, utasonga mbele. Sawa, 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 sawa. Ametenda maajabu, mimi siwezi kueleza. Ametenda maajabu, mimi siwezi kueleza. Yakoze ibikomeye, njye ntabona uko mvuga. Kandi yakoze ibikomeye n'uyu munsi niyigikora. Iyo akurengeye cagi n'ubu niyiri bukurengere. Thank you, Lord. Bose bahari, Eliya arasana, amena amazi menshi cyane. Menshi. Ariko Imana ni nziza, ariko nkunda Imana ma, banumva nezerewe Imana. Amazi yuzuye, arangije ngo mu gihe cya saa cyenda samureba ku masaha yanyu nisanga hati. Tera haleluya, tera haleluya niba ari saa cyenda. Arangije Eliya yigirayo gato, arangije aravuga ngo Mana, Mana iri mu ijuru, nsanzwe nzi ko wumva, nsanzwe nzi ko ushoboye, nsanzwe nzi ko uri Imana ishobora byose. Ku bw'aba bantu baheze mu rungabangabo, baheze mu gihirahiro, baheze iminitaki, bazemene taki domeni, la bonia sanselebo, la laene kidomini saini, la wataki domini. Wiwi ene bone takua, zene watangomeni yase, zataki bonia saini, mazemeniwa. Birakwiriye kubamenya Imana y'ukuri n'Imana itari y'ukuri. Umanura umuriro, umanura umuriro, umanura umuriro, umanura umuriro, umanura. Oh Yesu, umanura. Umanura umuriro, umanura umuriro. Umuriro waramanutse. Mbega yemwe barokore, yemwe bantu mukurikiye Imana, yemwe bantu mwasenze Imana. Bwira mugenzi wawe ngo Imana irahari,
mubwire ngo Imana irahari, mubwire ngo uri umugabo wo guhamya imbaraga z'Imana, mubwire ngo uri umugabo wo guhamya imbaraga watayabo, imbaraga z'Imana. Umuriro uramanuka na kuri cya gicaniro ngo igicaniro cyose kirakongoka, umuriro urabigata ngo urigata n'ivu. Niki niki amazi yose yarashize n'akavu ko ku ruhande urakarigata. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana ku bantu b'Imana, ku bantu bizeye Imana, ku bantu bakurikiye Imana. Reka kubivangavanga. Imana irashoboye, Imana irakora, Imana irihagije, Imana iratabara, Imana ihindura amateka, Imana irarema, Imana irakiza, Imana irubaka, Imana itanga amazu, Imana irakiza. Lelebo netaya vomenelebo asedomeniase ezekotaya bini ndatemeni yasanze teraniro. Tubona uriya muntu ngo harimo imbaraga z'Imana da, ngo harimo imbaraga. Reka muhe uburozi, reka muhe uburozi, ndebe ko ejo kuwa kane azirirwa yibyinisha hariya. Haleluya! Araza aturumva mukozi w'Imana ati aka ni akuke kavanze, nanjye ndikurire, ndafata ndagotomera, maze kugotomera ndamubwira ngo urakoze, Imana iguha umugisha, zamura icyubahiro cy'Imana. Aragenda ategereza kuwa kane ntari buboneke. Kuwa kane ni igihe wabaye uwa mbere, cyakora maze kubinywa nagize ikintu cy'icyokere cyinshi cyane, mbiri ibyuya. Imana irambwira ngo ntugire ubwoba buri kugusohokamo. Icyuya kirandenga nk'iki gihe gifite cyinshi. Haleluya! Ndavuga ngo Mana menya ngiye gupfa. Irambwira ati reka buri kugusohokamo. Noneho iryo joro Imana irarinze umingiye itorero ryose uko ari bube rihagaze. Zamura icyubahiro cy'Imana. Bwira mugenzi wawe ayo mahembe bakwohereza, ibyo birozi baguha, ibyo bagutega, niba wizeye Imana ni impfabusa. Mubwire ngo ni impfabusa, mubwire ngo ni impfabusa. Izo nzingo bakuzinze ni impfabusa, kubera yuko twabonye Imana ikora imirimo ikomeye. Nta n'amashyi y'Imana. Wizeho imyenda hari uwambaye ubusa, wisiga umufuka w'umuceri ujwigira mu nzu, hano twateranye n'umuntu uri butaha akaburara. Uko niko gukorera Imana. Utwana dutoya turataha tuburare, natwe tugiye imifuka y'imiceri igerekeranye mu nzu. Murumva ibyo bintu bikwiriye? Abantu biteguye gukorera Imana muri ubwo buryo muzamura ibiganza. Niba ufite imyenda mu rugo, amen, uzayizane tuyifashisha abakene. Niba ufite umuceri, jya wihangana uvuga ngo Mana ngiye mu nzu yawe, reka njyane kino kilo cy'umuceri, baragifashisha umuntu ugiye kuburara. Amen. Nimutabona Imana ibahaye umugisha, muzamenye ko ntasenga Imana. Haleluya! Ni byiza tuba dufite ibyo Imana yavuganye natwe mu buhanuzi. Haleluya! Ariko gira ikintu ukoresha amaboko yawe kugira ngo Imana nayo ibone ko ufite umutima wa kimuntu. Imana ishimwe cyane. Haleluya! None se Tabita ibyo byari byarangiye? Tabita ntabwo yari yarangiye, yapfuye. Bamaze
zamura icyubahiro cy'Imana. Ariko abantu yadoderaga imipira, imfubyi yafashaga ziragenda zijya kuririra Imana, zitakambira Imana. Imana yumva gusenga kwa za mfubyi, iravuga ngo genda genda, Tabita yongererwa iminsi yo kubaho. Kubera iki? Imirimo. Komera Imana kimeshi cyane. Amen. Imana irabizi nta mukene ushobora guca iwanjye. Amen. Barakomanga, umukozi akagenda agakingura bashaka iki? Nabaje gusaba ndaho umuceri ubahe. Haleluya. Kuko nzi ni cya gihe ari bari kuwuteka, aravuga ati Imana ishimwe ko ndi uyu munsi wamugisha umanuka ungereho. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Reka turebe abantu bagiye kwifatanya nanjye gukora icyo. Ufite abana bangahe? Ni bane ndera njyenyine. Ukora iki? Curuzaga agatara ariko ntabwo megacuruza. Kubera iki? Kubera ko bitemewe. Baramufunga. Imana itugirire neza. Tuvuge ngo Imana itugirire neza. Nta wundi urimo umeze nawe, nzi ko hari nawe. Hari umuntu Imana ibinyerekejeho amaso. Wowe. Inyuma wowe. Ukora iki wowe? Curuza iki? Iki? Ucuruza imboga. Ubona bigenda? Ufite abana bangahe? 2. Bariga? Ubagure mituweli? Agarara hano. Acuruza iki? Acuruza imboga. Yabonye kwiga byarakunze ariko niba aranatangira. Ntabwo aratangira, arajya mu wa 2 primaire. Mu wa 2 primaire. Mituweli. Kuba hadafite mituweli murabona atari ikibazo. Yego. Wishyura mituweli yangahe? 3,000. Nta muntu wamwishyura mituweli ye n'umuryango wera? We n'abana be. Nta mugabo ugira? Ndamufite ariko nawe akazi gafatika. Ariko se ni mubibona mwebwe? Dukwiye gukora, tugakora, tukagira ijambo ariko tukagira n'iki? N'imirimo. Imirimo. Gusenga kudafite imirimo kuba gupfu. Imana ikwiteho. Wowe n'umuryango wa muri bangahe? Ubwo muri? abana 2 turi 4. Muri 4 n'umugabo. Ubwo mituweli nangahe? Ngiye nzamwishyurira mituweli. Ngiye mituweli nzayimwishyurira. Nzi inyungu iba muri icyo kintu. Inyungu ndayizi. Imana iragukubira. Imana ikugira neza ikagucira inzira ahantu utatekerezaga. Imana ikihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Genda wicare. Yego. Nta wundi ugize icyo avuga kuri uyu mumama? Arame? Uzamwishyura mituweli. Ntayo wari ufite? Nari ufite meje. Ufite abana muri umuryango w'abantu bangahe? 5. Ni umuryango w'abantu 5. Komera Imana amashyi menshi cyane. Reka turebe umuntu wamukora nanone. Imana ikumugisha kubwa mituweli. Umuntu wamukoraho umugisha yataha agatekera bano bana. Umuntu wamukoraho umugisha yataha agatekera bano bana. Imana iguha umugisha. Ngwino umufashe. Imana iguha umugisha. Nataha atekera bano bana. Yiriwe imbere y'Imana turahakira ntabwo tuhapfira. Umugisha w'Imana ubonekera mu nzu yayo, mu bantu bafite imitima imenetse yubaha Imana, ikunda Imana, ishaka Imana. Muhereze. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha ukuye mu izina rya Yesu.
Imana iguhe umugisha isubiza aho ukuye mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha isubiza aho ukuye mu izina rya Yesu Kristo. Yego mama, nawe rwose w'umudepite ntacyo urebye. Imana isubiza aho ukuye mu izina rya Yesu Kristo. Mama ntabwo washima Imana? Oya, nta magambo menshi, yiha icyubahiro ujya kwiyicarira kuko Imana ikwibutse kugaburiye. Mu nzu y'Imana ni heza. N'abantu bafite imyenda mujye muyiduha, tuyifashishe abantu. Haleluya. Zamura icyubahiro cy'Imana, zamura icyubahiro cy'Imana, zamura icyubahiro cy'Imana. Imana yacu yamamare, Imana yamamare. Mama ngwino hano, ngwino hano, ngwino hano. Dabo netakidomeni Imana nkorera reboni asire ikurinze gusigarana ibiro 20 lawatayabini. Imana iguhambuye ahantu bakuboheye ku giti zomene sikotaya barakuhambiriye barahambira uwo matana nacyo, ariko ngiye kubona ngo Uwiteka gushikanuje zomene sayinimora kandi domene sinebro. Uwiteka Imana iragutambagije iragutabaye, Imana irakurengeye. Lebone takidomene sayini. Imana ikuremeye amashimwe papa. Mbonye Imana iguhaye imikorere, mbonye Imana iguhaye imikorere, mbonye Imana ihinduye ubuzima, mbonye Imana ihinduye amateka, mbonye Imana iguha amahoro yo mu mutima, mbonye Imana ikurwaniriye, mbonye Imana ihagararanye nawe, mbonye Imana itambukanye nawe, mbonye Imana igera iwawe irica. Uzamura ibiganza, uzamura ibiganza. Buri muntu wese azamura ibiganza ahari asenga Imana. Ubwira Imana ngo ugenderera abandi, Mana nanjye ntusi. Ubwo ugenderera abandi, Mana nanjye ntundeke. Lebone tayabini lansedomene taya. Imana ibikoze ku maso bwa kabiri. Imana yongeye kugukora ku maso, Imana yongeye kugukora ku maso, Imana yongeye kugukora ku maso. Imana ikwambitse kuteri, Imana iguhaye kumva, Imana igukuyeho ibikwiyoberanyaho. Lebone tayabini dai lansemene dai ozeko tayini lansemene kuwa azeko tayabo. Ariko Imana iguhaye akazi. Lalabone tayi vomene take. Hari gukorera Imana, hari gukora n'akazi k'ubuzima busanzwe. Imana iguhaye akazi k'ubuzima busanzwe. Uri Imana nsenga, uri Imana nzima. Imana ikwimuye hariya hantu. Lebone tayasire mbonye ugurisha kandi mene sayine wagukiye ahandi hantu. Imana irakwaguye, Imana iguhaye ahantu hagutse. Mu gatuza kawe hararwara, nta kintu gishobora guterura kiremereye. Uyu mwanya ko Imana igukishije, yene ikintu kiremereye agiterure. Yamba nshaka gukorera Imana bikagaragara ko Imana ari Imana. Ni igiki kintu twavuga ngo aterure, aterure? Ni igiti utashobora guterura. Aterura ryaka ninoroshye, dukeneye ikintu yaduterure kariya gatuti turebe ugashobora bagashobora ino tashoboraga guterura. Ngaho nimukomere Imana amashyi. Yarambaye mu gatuza tambukana. Izi ni imbaraga z'Imana. Ntabwo yashoboraga guterura, ariko uyu munsi urabona ko ateruye mu izina rya Yesu Kristo. Tereka aho ngaho nta kibazo. Imana yakoze, Imana yakoze. Abantu bumva ko Imana ikoze ibintu bikomeye bayikomeye amashyi menshi. Mana turagushima, Mana turakunezerewe, Mana tuguhaye icyubahiro. Urakoze Mana, turagushimye kandi turakunezerewe. Zamura amaboko utere haleluya cyane.
usingire ikintu Imana ikuremeye uyu mugoroba. Mana turagushimye kandi turakunezerewe, icyubahiro n'ikibi